sibai ule voin hi September ni som pakua sang ni le som ni pakhat Sunday nia ni zana kan puan to than tlang pastor an ka hlum nu khan sipai ten akut zung tang tan sakin arang ka chak zung bun an lak saka asana le mobile phone an lak sak chin state than tlang khu a than tlang centenary baptist church TCBC pastor chungbiak munachu military council sipai ten an ka hlum nuwa in nei zungbun rangkachak zungbun abun na kutang tan sakin an lak saka asana le mobile phone po an lak sakti chin baptist convention pol ten thuchu an siam nimin September ni som pariat chonudar thum le achan vevel khan military council ten ral thuam lian le te in than tlang khochunga chenna in an kap chenwala tlai lamda ruk vel khan chenna in som akanga kangmei chuak theltuma bike nenakal pastor chu sipai ten an kap hluma akut zungtang tan sakin arang kachak zungbun an lak sak ba ka asana le phone te po an lak sak thu an thu chu an tarlang Myanmar sipai ten hetianga dan an bo chiat na te hi Chin Baptist Convention pol ten nataka an dem thu wa in September ni sompakwa hian thu chu an siamani ha kha a ni zan khan military council sipai ten laipui an tong pong ka wangin tual chung mi panga ayatlem loten hliam an tura chen in then khat akang Chin state ha kha kho pui Chin UC venga nimin September ni sompariat zandariat vela tang khan military council sipai ten laipui an tong pong ka chiama wangin chen in then khat akan ba ka tual chung mi panga laipui muperin afu thu ha kha tual chung mi ten khetet media an shila sipai ten an tong pong ka chiama zandar sarile mi somnga vela tang khan laipui an kap chen in pakhata ka nga tual chung mi then khat laipui muperin afu bok ti in mi pakhat po in asoya zandariat vela tang khan tun thlengin silai ri le laipui ri ala ri chun zom charchar ti in tual chung mi ten soibok ani Falam township ri khodar police station a police biak lian sanga chuan nimin September ni sompariat khan CDM zomin terrorist military council hnuaya na atho chun zom du to lo thu le military council te rova takan chen na dole ta PDF te ne na in kopa abai ve tur thu ba ka mi pui sarkar tundin le ani huna ana achun zom le tur thu chu asiamani tahan votu dalan mai chia tha ani hnu khan kho a sipai talutin mi pahni an that kale township letpan khongwenga dalan mai chepakhat September ni sompasari zana tha ani hnu nimin September ni sompariat khan military council sipai te kho alutin tual chung thalai mi pakhat le mingsiat lo mi pakhat anun ka phlum ti ria tani thil thendan chu letpan khongkhu a kumsomlimi vel dalan dohla hla thi chu mingsiat lo pol pakhat ten bike pathum chuangin September ni sompasari zan dar sari vel khan an ina alutin an vitluma dohla hla thi chung te hian sipai ten he na reportin atuk September ni sompariat chundar sompani vel khan miawhla khu a kar da in sipai somruk vel ke in an kala chu wang chuan thalai te chu khothen omlama an tlan cheloma khu a chuan silai voinga vel kapin poi khoi tu niarin chena in paruka lutin an ti chia sak ani letpan khong khu a thalai mi pakhat soidan chuan anon ka hlum tak kan khu ami hi u somin u ku po chang tia ko ania ani hi PDF atel ti in dalanten an reporta ku po chang chuan katel velawania tia adil chuan a felmei thayarin awangin atlan cheve du lawa ma se an mana abenga silain an kapa aruang chu in pakhat sira luikora an lo paya khuwa tanga ta si kholam chuana lama zana mu ani tin khuwa pui thiam sikul konga mingsiat lo ruang pakhat mu ani bok ani chu khuwa baika arun lulain an lo ka phlum ti kan ria ana ka tanga ngonga silain an kap tlang ani mel ana ka le ngonga apop ve military council sipai te hian dalan te report ina telutin le khapoi mo an nei zong an lak saka bungrobo ero a omlo ma se in pani chu an kongkhar le thil dangte an ti chia sak khuwa chuan dalan chung ko ni te hi anom to lo tin an soi boralta dohla hla thi u hi sipai ar se pathum bel ania ma se ani chu tuna chuan mundanga an son ni in kan ria sipai kempa chuan om to lo ti na soi thunai na ponglak tu military council te hian letpan khongkhua hi tlaidar level khan an chu asana ma se an ron lut le don an tia wangin thalai te chu in September ni sompakwa po hian an la hongam hlom lawa sipai ten an ka hlum u somin uwa ku po chang tia ko kum samli pangami le
ming siat lo kum sam thum mi vel ruang voina hun man dan soi ho pui turin chung khat leina tu ma om lova an tlan siat veka wangin khua buddhist pui thiamin tlom ngai pol te bia in tan pui adila tahan christian thlan mola nimin khan an vui liam ti sia tani ta si kholom si pin chi khua let pan khong tia soi khua hian in som kwa vel omin kalimyo chim thlang lam miao hla khobola om ani military council leader min aung hleya michina thlenlain zirlai no pangthen khatten kong anzo kachin state michina thlenlain military council leader senior general min aung hleya chu basic education students union polthen khatten military dictatorship andu lo thu anlan tir nimin september ni sompriat khan michina khopui chunga security khawtakin anwenga voina ero chuan an hlip thana puta ulama kalle turin anin buat saiti in michina khomi pakhatin asoi senior general min aung hleyan nimin september ni sompriat khan michina athlenga military council teruat kachin state prime minister telin local authority tenen in mu in mani hnatlin taka thok tur le zu meizial le kuwate mani sumlak lu le chuak nena in mil taka mang turin acha michina sipai battaliona sipai tele an chung kwa tenen anin mu thu military council media lama antar lang michina khopui chunga mun tin deuh thoa security khawtakin anda chumikara chuan michina township basic education students union thalai then khatten nimin khan military dictatorship andu lo thu kongzo in an lan tira min aung hleya kachin nam thuama anin bel tir wangin mi puite an thinarim hle ti sia tani rengun hlein townshipa military council te report petu niarin hlel mangwin na ka hlum ani rengun region hlein townshipa tukin september ni sompakua jingdar sarile achan ve pel hnu khan military council te report petu niarin hlel mangwin achu thingpui dora omlain ka hlum ani thu riat ani hlein township veng number somparukna auchin buda yung kong le bahu kong kila om khain khain cho thingpui dora mangwin a thingpui in lain mi pakhatin silain voithum akapa ahmuna athi ngal thu riat ani hlein township mi pakhat soidan chuan ani kha police ten hena report petu sipai ten hena po report petu ani kha veng som pathumna a thalai somte anman chungchanga po khan a report wang ani tuna po khan a report mek ani kha an venga mi tu po in an ngai vek ti in a soi dipeyin townshipa piusothia pol mi pakhat ka hlum ani sakai region dipeyin township itansa pianchia khua military council report petu piusothia pol mi pakhat chu nimin september ni sompria jan dar kuavel khan then fai ani thu underground revolutionary group tenan soi underground revolutionary group member pakhatina soidanin he khua hian ui chau an lu apiangin ani hian kong alo ko mu thina cdm zom te hming liste alo hril thin tin piusothia pol training chuak ani ti po fin fiana kan nei thlapa chu wang chuan kan da thata ani tina soi dipeyin township hian july ni khan tual chung pdf tele military council te inkapin pdf tele tual chung mi somli vel an lo thito a chumi hnu chuan military council sipai te soisak tuarna saber pol ni in kok tu dalan te po wall out takan chen ngam pha wangin underground revolutionary group member pakhat chuan tun anga kan chin fel to hi mi paruk anom to ti in asoi ani thito ngai kaya state dimoso township thalai pani te anladam nimina military council ten anthe dar thala ka tangin thito ngai thalai pani te anladam ti sia tani ni reivak local ta a social media lar tak an ngai saka wanga hliam tuar kutzung tang thum lek chuak ve ve thalai pani paskua le ale phidele te kha nungdama an lom thai thu voina an thalak the dar le atanga siat ani paskua le a korsen hazok nu le pa te hi raltlan kem pa lomin anau chu zun ni somni pathum khan thisen kan sarin alo boral to a afarnu pani tele anu le pa te chau anom to ani chutiang bokin fidele anu hi aboral to a apa anu son le anaute no pang pani chau anom to ani he thalai mi pani te hian raltlan kem pom te eitur reson latura khuan lu lain military council sipai tenen in tongin an lo mana an soi sarhepti an nu le pa ten an soi nimina an thalak the dara chuan chema an zeina hliam te mu ania an kut zung tang thum lek chua po hnangin an ton sak ti hriat ani
tang duan chi a kum som ngami u cho chewa sipaiten an volum Magwe region tang duan chi khu a kum som ngami vel u cho cho chu terrorist sipaiten manin an vuak na satawangin nimin September ni somparia chhun khan a thi thu a chung khat leina ten he da tanga riat ani tang duan chi khopui ong to veng khatna kwattit zanga somnga na cheng kum som ngami vel u cho cho chu September ni som pasari zan khan a chung te dam lo kan tura kallain sipaiten an lo mana an vuak shepa wangin athita ni ti hriat ania an leina hnai mi pakhat soidan chuan kan chungte mi pakhat dam lo oma wangin zandar somvel khan kan turin a chuaka chu chuan lo mana an vuak na sata wangin athi ti na soi nimin September ni sompariat jinglam khan an vuak na sata wanga ni kho se to lo u cho cho chu achung ten damdoi in a enkol turin sipaita hian bia a ma se damdoi in an panpui mek lai sundar sompani khan aboral ti hriat ani nimina kumtling lo an ka hlumna lawnglong township-a thunai na ponglak dodal na kongzo te chu terrorist sipaiten hnot darin bike somhni vel an lak sak tanin tai region Thawe district lawnglong township chunga military council te thunai na ponglak dodal na kongzo ni tina nei thin chu vein September ni sompakua jingdar ko le achan ve khan in zau khu a kongzo an tan le don lai takin firfiak sipaiten silaya kapin an hnot dar ti hria tani firfiak sipai panga vel civil dress a in thuam ten private car kalin an hnot dara ka hliam le man ero an nei lo thu le bike te ero chu avaya an lak sak vek thu Thawe district a strike leader pakhatin asoi ani Rangoon le Mandalay in Karatlan rail chu Singkain township Toma Khobula landmine boma bai ani Rangoon atanga Mandalay lampan mail rail chu Mandalay region Singku township Toma Khobula voin September ni sompakua jingdar sarili achan vevel khan landmine boma bai ni in rail pindan pani achiat thu hriat ani mitam hutu tol chung mi pakhatin heter media hildan chuan lekhathon phur rail ani jingdar sarili achan vevel khan boma bai ania rail lu lama tangin maikhu po achuak na sa ading ngal wata munhla taka tanga mu kan nia rail pindan pani vel chu achia passenger anom le omlo chu kan thelo ti in asoi ani Mandalay Khopuya Flam Baptist Pastor man ani Mandalay Khopuya Flam Baptist Pastor Tianlian Sanga chu September ni somparuk chhun khan sipai somni rualin kong number somsari pakua thler somli le somli pakhat in tonna bula chen na ina anwa man thu achung ten RFA an thila man ani lai chuan a phone man lai telin achung te phone pathum le July ni somni panga a apa boralta ralna don cheng noi somli te po chu an lak sak vek thu hria tani an chung khat jinga mi pakhat chuan pastor hi politics lama ai nam noi lawa chin ste ta dam lote sum lama mi har sa te atan pui thina hetiang an man ta ka chuan achung te po an buai hle a chu ba ka ama ngai po covid lakatanga dam kor hlim le dam doi ei mek ania adam doi ei lai po aken tel man lo le ngal wangin achung ten an ngai to hle a an man chan hria tani box si lawa arang thai ang bera achuale hi kan du ani tina soi pastor phone chu sipaiten password code manga a unau nu hontir an tumin a farnu chuan a hriat lo thuwa alo chhara wangin atarmit ke sevek khopin an vuati achung ten an soi boka pastor Thianlian Sanga man ani hnu po in achung te chu khoyama kalson lo tur le en thlak reng an ni thu firfiak sipaiten an thil boka tun thlengin pastor Thianlian Sanga chu khoi hmuna nge an throiti chiang taka hriat ala nilawa military council lampo in man ani thu an la puang mi alo ani tuna putuanga chakchok ziak lo ngai thla ila chiat sanga le singkhat not athidon lo military council sarkara spokesman general Zomin Thuna chuan chiat sanga le singkhat not Myanmar bank not te an man vek chu ti top ani don ti hi thuthang belchian dol lo ani ti in thu chu asiama chiat sanga le singkhat not bank not te hi luihlon ani lawang ti in Myanmar Central Bank po in an website ta antar langbok Commander in Chief Office po in thu chu asiamin hetianga diklau taka thuthang irchuak hi Myanmar Military Council ngel he lo zia le dan le thupe ken kokonga antlin lo zia lantir tumin mi puiteril ru lapeng tura NUG lam halak na ani anti NUG lamero chuan hetiang chungchanga anlongoi ria engma thu chu an siam hriat anelo rule of law omlo na rama chuan remna le muanna omlova
chanchin burin tlak chuak thin te ti top an nia wangin thuthang eng emo om fo thin reng ani khuwa khirna na sa takkara sipai sarkar dodalna kongzo hi mun then khata alo om le thina rengun mandalay magwe kalimyo salinji yimmapin tayachang langlong lama mipui kongzo an om reng thin ani Association for Assistance of Political Prisoner AAPP Polin atarlandanin voin thenga Military Council sipai te kutuarin mi sang ni chuang anom toa mi sang rukle zanga vel man tokin zel an khung to ani sipai council sarkarin thunai na pongla khi thlasari achuang toa sarkar rorel khol engma mumal takin akalpui theilawa sarkar na thokte CDM anzom zel boka chungzinga chuan security force police le sipai tam takchu mipui lama an pakai toa covid sileng po an thunun hlei theilawa sum le pai din mun po atlaniam hle ani Myanmar rambuain zofa te chen naram kali le kabo phai a chen chil ve meka chuti mek lai chuan sual sipai te thurwal puya zofa te nam in pum khatna ti dal zonga internet live program le social media lama lo phu sa chiam thin mi phung lung tlem an oma chutiang mi te thu soi chu mena thlak mai tur ani e iyawadi bank suam nakha PDF te ti ni in sipai ten an pu pago township a iyawari bank aya bank ka chen maktadoi sangli an suamna thuhla a PDF te chen na ni in Military Council ten an thu chuwa an pu September ni som pathum chhun khan pago township a iyawari bank atanga paisa phur motor chu in ta cho township kiang balu in khothlen dona traffic police angalem chang ral thom keng pol ten an suama he in suamna chungchang a hian PDF te an in ro lo thu riat ania pago township a PDF mi pani an man tak chuan laman ni thu pago PDF thunai tu pakhat chuan mizima zona chang an suam hnu dar ko chungin suam hmang nia an rin mi pathum hna chet maktaduai sangthum zariat le somnga le bompu abom somnga an man thu Military Council ten an thu chuwa an tarlang heng ba ka hian mi pakhat an man ba ka uta veng thar parian na om dama du ta tira sin monastia buddhist sa khuana in pumpek meise pani telin chiat noi zanga le somnga Remington model zasari le silai seichi pakhat an man bel thu tarlan ani bok he beng suam chungchanga hian mi pa pariat le buddhist sa khua in pumpek meise pani tiamin meise pali te hna M79 bom pakhat AK47 pani amu bom li le amu zahni le somni MK12 silai paruk le amu bom som pani Remington model zasari pakhat le bompu bom pakhat Military Council ten an man thu an puang ani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu ania ngai thadu te in zawai chunga lom thu kan soye